data ke thanchi bang ni sami ki tanchi han sepi apransi data the pipen archive tha Kanjas dikom hamphanga songpen pherang kya mai kangi prabjin pen articles 244a pachun serak nang jipusi ke hang padupon katsa asong ningkan phri ke chok katalon pon langsomepi development block pen kurna ke tok land development asai ke claim ke chok che puthak rongara datum pen ningkang samse chepaklang muni datum ning cheparong mati jonga chiklo pusi kijoi kelang atum chimit me Karbi Anglong North Kachar Hills Autonomous State Demand Committee la pen song troxy hamphanga song atum pen pini Karbi riso adorbar sai hem along pherangkia mai kang nipon laso pherangkia mai along aprang MLE bang phola pen MP aphan choro pajir pon athe alang litum pen kecheng silang anutin Autonomous State aputhak Prime Minister Narendra Modi la pen Union Home Minister Amit Shah aphan lo chepa lepon apot ning arong chepaklang pon lasinon Assam Assembly election aprang India Constitution along ke tok dak articles 244a Autonomous State Government Bill deng ponang jipusi BJP Sarkar aphan ke hang padopot ke damtang ke chengsi MP Horen Singh Bepen Parliament along hemprek aparman karjudun ahut BJP Sarkar pen lamwai kipi ke nonamat hemprek aparman kipi alam the ave pusi pachini pon laso puthak MP Horen Singh Be pen kanchas dikom hamphang aphan pachini pon ke laso puthak session along hemprek aparman kapapon ji aphan claim dam ji aphan chingki che than ponang ji pusi pherangke amaya long kanchas dikom kongchun bang singti mungpen pherangke amaya long ningje pon bangso pherangke amaya long KSA DSU lapen kaprek hamphang asong atum chetong dun pen hemprek palong aphan chekroi dun Mandate betung daun katu ko same organization no alam pe lo nanglige Karbi Anglong MP lo lapen Karbi Anglong kenange autonomous state la suppose first session along nangila so question arise nahi ko first thing when Horen Singh be question arise no and government ne gopil bhagan policia wala people of policia wala government na policy la sonelo government na bangai jetel community pen communication and ethic bangai tu policy tu uthan the like government na policy lo pini la bangso tu puri poyong si communication and do uthan the parliament place ko uthan the la tum thak ko ni tum la so issue bang ot ko uthan ko sa alale tum communication bang avela no present government na bangai la suppose jo no na ke la so ke dengia policy ave possible sada kisi question arjun me alam nijong si question arjun me जे पुलिसी अवे कता के नितु कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 1969 में के टॉकटान और दो पसी नाइ तो प्राप्तिन में लबंग सो पुलिसी इंप्लीमेंट ये पुलिसी बंग देना को बोला में पुठो आजुदन में लाके हरन सिंह बिसा आजुदन में पुठो आजुदन में हला सोयन साव लासे लबंग सो बिना किनि नुं दा कोचिंग वाइलो जे नांगली फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जुनो मेसेलो गवर्नमेंट नांग थागलो जे नॉन प्रेजेंट गवर्नमेंट बाकी पुलिसी वाला माने कम्युनिकेशन एनेला कोसी पुलिसी वाला पुलसा नानी नेक्स्ट के गवर्नमेंट के केमो में ला फॉलो जे 1969 निकान गवर्नमेंट जितु कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दुको कोसी खाला बांस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के दो टे पूरी पूरी 1969 के तो होते मिसी नाइ तो नो बांस गवर्नमेंट तो देंग सरा बांस को बालांग लिबा उदन को कोला लासो पे किसी ला बांस तो पुलो जे नॉन बांके लासुइसु के नेसेसरी पिगलो ला सपोज ना तुम एमपी एमएलए दोआन मिनिस्टर दोआन द सिक्योरिटी बिफोर असेंबली असम असेंबली इलेक्शन का गवर्नमेंट भी प्लेस नहीं किसी नॉन तुम जिंकीलो ला तुम सीरन भी लो पहले तुम इंडिविजुअल लेटर दा सब चिप चिपठाया लो डॉक्टर मनसिन ऑफिस चिपठाया लो सुमरा चिपठाया लो लाइक जोरा में पठाया लो ये बतो बुधवाओ अपन एमपी का चिपठाया लो एज हो इलेक्टेड both Karbi Anglong and ML MC range CGPF pen parliament individual jati pathaila News Text Report Newsfast Karbi Anglong Atumi langsumepi development block pen kurna ke tok Krishna Kramsa arong than rongker kartlidun adim langsumepi development block pen land development asai lakhini atangka pen kimesen asai denglo bonta hadak tractor humpho paklo dam pen Saiba oi claim si ington kok ajok pini Krishna Kramsa ronga sarpen chenglok rada tum chetong dun si ningkang samse chepaklang pon la solam la puthaksi nalphan ni chuning ri lo la estimate ke ko anig lo
ताकि तो 2 लाख तो में 3 लाख दाके ini kita ke 3 लाख पे है 2 लाख बता दाके 2 लाख कोने हिवे बजो ने स्कीम के 3 लाख Masalah support bang bonai pami fansanang tu mahin pan oh nili tu mahin peri mane complain ola se nali hen pen ma pan na chuningri to nang men khang nili men ke Suresh Singh dagarong kram sarong ame kalo nili ke Krishna kram sa ke alang li gangbura lo gagoi lo Volong ko majipen men singrong hang Newsfast Karbi Anglong Pinimati jong ni phai thong kep rai si arni mate surihini rain koi aning kan ban kiti ki jut si arani lo pusi munit atum aning cheparong pen ki kan kilun atum pinikang thilangso langsun kilang dam atum pleng set ningkan isek pen aning cheparong chiklo achiklo mati jong achiklo kang thilangso langsun ki klu kilang me pura chepek un e chejok un e pen hadak ki jui kilang arad atum ning cheparong pon Koloni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Non malong sofan beta iton sinem. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beta kang tonpen nang chiri thulo. Karbi Anglong Territorial Social Security Association asong pen patumian ningkan plimahang ke thekarni talon pon manja along mithang asai hem along katalon amai ingni pon bangso mai long me phu samson ingti mai chari pon si kongchun bang pen mai ke phalam the jai pon jai mega teng pen adap apor malom song alama ingthur pon si puthot ningkan phli ke chok ahim kongchun bang Agustin Phangcho pen inthan pon si ning arong chipi pon laswalong mei phu pen lam ke jaya tengki Karbi Anglong arat ki sungalong cherap chetu dunji lapen chupanglim asai along arjabdun thip ji puta mai along ning je pon si ing samjin pen mai pe kan kimi akardom kasi nili to mai hin pen ninga krong pen kat sam phanga songa hin pen kadu kabi sulang do Karbi Anglong arat tu tame domi thak mi ji aphan nam jumi hang se kadu ka he phan ningkan sam kardom pizori lo lapen an su se Karbi Anglong arat atum sitame nili tu maki claim ke damalong kichok ki deda hot ba ki lili det abut ta tuta hai te pon sitame ni tu kan bidi sure nange pidun pen kichok che din kan sitame nange pe News Desk report Newsfast Karbi Anglong Pinya beta langsi pajito domi thak me kardom.